Pre 9.500 godina, pre naše ere, na obali Dunava u Đerdapskoj klisuri razvila se prva danas nama poznata sedelačka kultura, Lepenski vir. Sa samim širenjem stanovništva dolazi do potrebe za pisanom reči. Pa je tako na lokalitetu Vlašac pronađen žrtvenik na kome je nešto napisano. Ovaj žrtvenik je datovan na 7000 godina pre nove ere. Kod iznošenja ovakvih činjenica uvek će se naći oni koji negiraju očiglednu vezu pismenosti Srba, kao i oni koji negiraju samu vezu Srba sa najstarijom kulturom na svetu danas poznatom. Takvima bih postavila pitanje. Ukoliko u svom dvorištu, na svojoj zemlji, nađete istorijski neprocenjiv nalaz, da li ćete njega dati Germanima, Britancima ili Amerikancima, ili ćete taj nalaz sa ponosom pokazivati kao deo svoje zemlje i svog kulturno-istorijskog nasleđa. Isti slučaj je i sa jezikom jednog naroda. Danas smo svedoci kako od jednog izvornog jezika nastaju mutanti, koje prisvajaju druge populacije. Taj slučaj je bio i u dalekoj prošlosti. I stoga ću vam danas govoriti o jednoj nepokolebivoj ženi, koja je svoj život posvetila dokazivanju činjenice da su Srbi narod najstariji. Ona je Olga Luković Pjanović. Ova neverovatna žena rođena je 7. aprila 1920. godine u Guči. Već sa 8 godina Olga je recitovala pesme od 50 strofa. Bila je najbolji đak gimnazije u Čačku, te je zato primljena kao štićenica u dom kraljice Marije u Beogradu. Tokom Drugog svetskog rata bila je u logoru u Nemačkoj. Uspela je da preživi tako što joj je jedan Srbin iz susednog muškog odelenja logora dobacivao ljuske krompira, koje je čistio. Posle rata je radila kao spiker na Radio Zagrebu. U Zagrebu je diplomirala klasične jezike i udala se za doktora Bratoljuba Klajića. Po njegovoj smrti, zbog žestokih pritisaka i pretnji, napušta Jugoslaviju. 60. godina 20. veka obrela se u Parizu, gde radi kao peračica sudova i sprema doktorsku disertaciju. Doktorirala je na Sorboni 1969. godine kod profesora Pijera Šanterna, koga kroz osvrt na te dane pominje u knjizi Srbi narod najstariji. On joj je čestitao na znoju stečenom doktoratu, svestan činjenice da je Olga uložila nadljudski trud da dokaže svoje teze, kao i vezu srpskog jezika, kao korena antičkih jezika. Svakako profesor Šanterna se nije slagao sa činjenicama koje je Olga iznala, ali nije imao ni činjenice kojim bi oborio njenu doktorsku disertaciju. U Parizu Olga se udaje za Cvetka Pjanovića i nastavlja svoj rad na proučavanju korena srpskog jezika. Smatrala je da na osnovu svog vrsnog vladanja sa 9 jezika, starogrčkim, latinskim, francuskim, nemačkim, ruskim, engleskim, poljskim, italijanskim i španskim i šturim istorijskim podacima može dati jedan novi za nas revolucionarni pogled na neosvetljeni deo istorije Srba. Prilikom turneje po srpskoj dijaspori u Sjedinjenim Američkim Državama, Olga je doživela težak moždani udar. Bila je 12 dana u komi. Po otpuštanju iz američke bolnice, konzilijum lekara je dao mišljenje da ona više nikada neće moći da govori i piše. Olga se vraća u Pariz, gde je, zahvaljujući velikom požrtvovanju njene sestre Natalije i zalaganju Srba koji žive u Parizu, počela polako da se oporavlja. Olgin oporavak je zabeležio jedan od vodećih ženskih časopisa za žene, Marie Claire, donevši im ilustrovanu reportažu na 2 stranice o tome kako je sam njen oporavak počeo tako što je počela da prepoznaje muzičke tonove. Olga je još kao devojka svirala violinu i klavir i imala je razvijen sluh. Nakon ove reportaže medicinsku brigu oko Olge je preuzela Claude Richard,
logoped, koja je zbog nje naučila srpski jezik i ćirilicu. Od tog trenutka Olgino stanje je počelo naglo da se poboljšava. Svakim danom je govorila sve bolje. Počela je da piše i memorija joj se potpuno povratila. Olgino najznačajnije delo, Srbi narod najstariji, u vezu dovodi srpski jezik sa stranim i antičkim jezicima. Osim samog jezika, ona objašnjava i njegovo širenje po svetu, kao i samo kretanje ljudi, koje mnogi nazivaju seobama. U svom delu Srbi narod najstariji, Olga je pored niza nepobitnih činjenica, lingvističkih veza i prikaza mapa, za sve nevernike do tančina objasnila vezu najstarijeg oblika srpskog jezika, iz koga se kasnije razvijaju drugi jezici, a samim tim je i dokazala starinu srpskog roda. Olga Luković Pjanović umrla je u Beogradu 1. aprila 1998. godine. Iako je dala veliki istraživački doprinos rasvetljavanju istinite srpske istorije, njena dela zvanična istorija odbacuje. Svima nam je poznato zašto, jer oni nikada neće razumeti ove Olgine reči, kojima ću i završiti ovaj video. Da jedan narod ima toliki uticaj na pridošlice i u tolikoj meri prožme ceo njihov život, to se može objasniti samo njegovom velikom starinom i dubokom povezanošću sa tlom na kom živi. Takav osjećaj je mogao da se razvije samo kroz veoma dugo i neprekidno vreme srastanja između ljudi i majke hraniteljke zemlje. Nije bez neizmerno dubokih i snažnih razloga tek samo tako mogao da nastane poznati izraz majka zemlja, kroz koji pre svega provejava duboka ljubav prema tlu na kome se rađao beskrajan niz generacija, posvećujući svoj život njegovoj obradi, postajući njegov deo i srastajući sa njim. Starosedeoci se prepoznaju upravo po takvim osjećanjima. Njihova ljubav prema rodnoj grudi je takva da im ne dopušta razvijanje agresivnih nagona i natapanje rodne zemlje prolivanjem krvi. Prema tome, stranci i pridošlice se veoma lako prepoznaju po neosetljivosti i divljanju, pri kom ne prezaju ni od kakvih zločina, što je istorija, kako stara, tako isto i najnovija, tako ubedljivo pokazala.